gledateljima javnog oba portala. Nalazimo se u Mostaru gdje radimo anketu povodom kvalifikacijskih utakmica Hrvatska-Srbija te Bosna i Hercegovina Grčka. Pa evo da vidimo što će naši dragi Mostarci reći o utakmicama i kakve rezultate očekuju. Koja je tema? Utakmica Hrvatska-Srbija. Recite mi, koja je tema? Rezultate koji očekujete od utakmice. Još jedan put. Sportska je tema. Da. Koja utakmica? Hrvatska-Srbija, Bosna i Hercegovina Grčka. Znači radi se europsko nogometu. Da. Ne zanima me ništa između žamiričkog. Ništa me ne zanima između žamiričkog. Evo ovako, u petak se održavaju kvalifikacijske utakmice Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina Grčka, pa koje rezultate očekujete? Da li mislite da će biti navijački nered? U Mostaru ovdje. Ne, na Maksimiru i na Bilnom polju. To ste trebali moje malo zaustaviti. Ali dobro, pa neće. Ali bit će rezultati da bude novo snim. Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka, kakve rezultate očekujete i da li mislite da će doći do navijačkih nereda? Pa, vjerovatno neće doći do navijačkih nereda zato što srpski navijač neće doći na macu. Ali najavili su doći unatoč zabrani. Pa, sve zavisi od osiguranja policije. A kakve rezultate očekujete? Pobjeda. A Bosna i Hercegovina, Grčka? Kome dajete više šanse? Bosna i Hercegovina, šestim domaćim. Croatia, Serbia. Let's go for yeah, I'll go for Croatia. And Bosnia and Herzegovina, Grčka, Greece. Greece. Okay, thank you. Brazil, Bosna i Hercegovina, Grčka te Hrvatska, Srbija. Što mislite koji će rezultat biti? Da li očekujete neke navijačke nerede? Pa ne vjerujem da će biti navijački nered, ali očekujem da će Srbija pobijeti. Nemojte. Da li očekujete da će doći do navijačke nereda? Ja očekujem navijačke nerede. Radujem se Koji većina Mostaraca. A rezultati? Rezultati u ovom narodu nisu bitni, znate. Bitno je samo nek ima nereda. Rezultati ko ne... Neke ciganog, bre. Pa ja. Brazil, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka. Što mislite kakvi će rezultati biti? Hrvatska 3:0, BiH 3:0. Da li mislite da bi moglo doći do mogućih nereda? Ne. U Mostaru ili? Ne, u Zenici. U Zenici, Maksimiru, Zagrebu ili pak u Mostaru? Nemate evo. U Mostaru pogotovo, nema problema. Evo mi ovdje ćemo navijati za Hrvatsku, Mostarci, a i ja vjerujem i Hrvatice za Hrvatsku. Hrvatska 2:0, BiH 3:0. Pa ja mislim da će prva utakmica Hrvatska-Srbija biti neizvjesna jer Srbima trebaju bodovi. Hrvati imaju dobar napad, Srbi odbranu, tako da će biti stvarno teško. Kao i ova druga utakmica, Bosna Kome i Grčka. dajete više Malčicu, više prednost? Prednost, pa eto, dajem Bosni, a druge strane Hrvatima koji su domaći. Teško će utakmica biti u Hrvatskoj, ali ja mislim da će tamo biti neriješeno, a ovdje očekujem svakako pobjedu Bosne i Hercegovine. Da li mislite da bi moglo doći do nekih nereda? U Hrvatskoj je nešto rizik, utakmica visokog rizika, a u Bosni i Hercegovini ne treba biti na nereda. Who will win, Croatia or Serbia? What do you think? Croatia, Serbia. Yeah. Serbia. And Bosnia and Herzegovina, Greece. Bosnia, Džeko. Football game? Yeah, Where? in Friday night. Friday night. Bosnia, then Serbia Will win. game. Croatia play with Serbia, Bosnia and Herzegovina with Greece.
Croatia. Yeah. I'm from Japan. Hrvatska će doći sigurno. BH isto bude. A jel mislite da bi moglo doći slučajno do nereda? Pa evo, mogli bi navijača. Mislite li u Zagrebu, u Mostaru Biće u Zagrebu, u Zenici? Biće u Beogradu kad bude revanš. To je još gore, 100%. Oni su dole opasni, Srbi. Neće namjerno svakako ispaše iz kvalifikacije, zato će dole naproti isto koji ni mladi. Što mislite? Ja kao ovacaj navijač reprezentacije koji ide na sve utakmice i na gostovanje u Zenicu, ići u Zenicu, očekuje pobjedu reprezentacije BiH, iako u ovoj situaciji kad imamo nekoliko povrijeđenih igrača i 0 i neriješeno nije loše. Samo ne treba da izgubi. A Hrvatska-Srbija? Hrvatska-Srbija sve je otvoreno. Hrvatska u ovom trenutku jača za najmanje 2 gola od Srbije, ali u takvim utakmicama s puno naboja sve se može naći. Ja inače nadam da ta utakmica neće biti završena. Pošto i poslije ovih događaja sad koji se desili u Hrvatskoj, koji su vjerovatno pripremani zbog utakmice, mislim da pri prvom ružnom skandiranju da će reprezentacija... Mislite da će doći do nereda? Neće doći napustiti reprezentacija Srbije. Ne. To je moje mišljenje. A inače mislim da je Hrvatska jača, ali u takvim utakmicama s puno naboja. Uvijek je teško. Svi su rezultati mogući. Ok, hvala vam puno. Ne znam se uopće šta može biti gore, jer ako bi povela Srbija, to bi već jedna mogu prekinuti, jer nema srpskih navijača. Mogu prekinuti. A evo oni su najavili da će doći i unatoč zabrani, da bi mogli raditi nered po Zagrebu. Neće proći uopšte na granici. Neće biti pušteni u Hrvatsku nikako. Niti imaju šanse, nemaju karata. Nije to tako lako. Evo, ja idem u Zenicu tek kad imam karte u ruci. Nemaš ti krenuti iz Brega do Zagreba bez karata. Evo, ne smijem u Zenicu da idem bez karata. Nema šanse. To su samo malo podigravanja, ne. Hrvatska i Bosna i Hercegovina. A što mislite, da li bi moglo doći do eventualnih nereda navijačkih? Ne vjerujem. Mi smo već na neki način prebrodili to. Hrvatska 2-1. A Bosna i Hercegovina, Grčka? Bosna. A da li mislite, da li bi moglo doći do nekih nereda navijačkih? Nereda. Može doći nereda neki, ali to svije dođe. I ima neki budala to da će normalno... A to slabi nered. Nema ti nereda ništa. Hoće pobjediti. Ja ovo svi imaju. Da. A ne znam u čemu je ono utakmica. Evo ćeš mi dati Marko. Ako mi odgovorite prognozu, može Marko. Može dati. Znači, ko će pobijediti? Hrvatska, Srbija? Srbija. A Bosna i Hercegovina, Grčka? Ne, može otići. Grčka. Okej. Hvala. 1-0, to je taj rezultat. Obe utakmice. A šta mislite, da li bi moglo doći slučajno do eventualnih nereda na utakmici? Ne. Koliko sam čitao u novinama, što se tiče dnevnog kavaža ovih svih novina, vidim da Grci malo radi onoga što je imao što je znak duhom, da bi moglo doći do sukoba, ali koliko sam sve ovo informisan ne bi. I ne biste ih željeli? Ne bi, normalno, hvala. Ovako Hrvatska, Srbija mislim da će biti 2-0. A Bosna, Grčka, prvo polovrijeme, Keca, drugo... A što vi mislite, što će? Od utakmice... Bibo, who do you think? Izmeni, nema. Croatia or Serbia? Like what? Football. Croatia or Serbia? Croatia. And Bosnia and Herzegovina and Greece? Bosna i Hercegovina. Da ti gledam na Okay. Thank you. Živi, zdravi, neka nema samo svađe.